Pamirsa anu tring penyelehan sani kelaksanayang vaksin COVID-19 kejan tenang aman majeng anak alit. Kantos mangkin kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI, majeng vaksinasi COVID-19 majeng anak alit durung akeh kepanggih. Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI DKI Jakarta, Profesor Rini Skarini mawasang, akeh kepanggih anak alit sani ngerasa yang ngilu ring gena nyuntik tur durung wenten sani kantos panas. Dani taler mawasang imunisasi COVID-19 majeng anak alit nenten membinayan sareng imunisasi vaksin lianan inggih punika ngerangsang pembentukan antibodi ring angge sarire anak alit. Vaksinasi kaptiang sida nyayubin anak alit saking gejala berat, tur mawasana ring sejeroning ngewentuk herd immunity. Ring tanggal 1 Juli warsa kali tali selikur, Kementerian Kesehatan sampun medalang surat edaran indik vaksinasi tahap ketiga majeng krama rentan, miwa umum, raris majeng anak sani mayusa roras kantos 17 warsa. Anutin rilis resmi sani kemendalang Kemenkes, vaksinasi majeng anak alit dinucap kelaksana yang ring genah fasilitas pelayanan kesehatan utawi ring sekolah, madrasah, pesantren sani meperkanti sareng Dinas Pendidikan miwa Kanwil, kantor Kemenak ring genah irike, sejeroning ngewantu pendataan tur maning penereksannya nih. Vaksinasi anak taler sida kemariang ring puskesmas. Mekanisme vaksinasi anak nenter membinayan sarang vaksinasi antuk yuse langkungan plekutus warse. Ngawit saking screening pemargen yani miwa observasi. Peserta vaksinasi kepatutang makte kartu keluarga utawi piranti dokumen tiosan sani mendaging nik anek alit. Vaksin sani kangen ring periode peniki inggih punika vaksin Sinovac antuk dosis 0,5 ml ping kali antuk dohnyane utawi interval pinikidik ululikur rahina. Sedurung vaksinasi, anak alit mangde sehat nenten kantun sungkan saha nenten keni COVID-19. Wartawan Bali Pos nguningai.